Ана юртым, азиз Қырым, менім дердім, сенсің Қырымым. Ятқанда түшінжем, юргенде түшінжем, қалбимде сырым, тойларда ерім. Сенсің ана Қырымым, сенсің ватан Қырымым. Абділәзиз Велиев өз sevgisini bu сатырларнен ватанымызға бағышлай. Бүгін тарих ізлері программасы бөле сөзлерінен тарифленген Қарасу базарының Көкташ көйіне ел ала. Бұл ер дағлы кой сайылып районның шарқ тарафында Қырым дағларының ичкі сырасының торынде ерліші. Койның төбесінден Баймырза өзені ақа. Ең яқын қомшы кой есе Еленовкадыр. Меркезге олған месафе 23 километрні тешкілете. Демір yol станциясы есе Кефеде бұлынып 56 километрні тешкілете. Бұл кой Ақмежет Кефе yolының он тарафында ерлеші. 1948 сенесі кой Көкташ сөзінден рус тіліне тержіме етіліп, Сине Каменка адына чевірілі. Ерлі сакенлерінің сөзлеріне көре, бұл мана орманның ішінде қаяларының төпесінде олған көктен түшкен ташны ифаделей. Екінші манасы есе түсіне көре, көк түслі таш оларақ аңлашыла, амма бұл яңлыш фікір. Бұл кой ақында бірінші малюматларыны Қырымның камераль тарифлерінден алмақ мүмкін. 1784 сенесі Қырым ханлығының сонки деврінде Көкташ Ширин қадылығына кіріп, Кефе қаймақалығына айыт олған. 1783 сенесі Қырым Русияге қошылған соң Екатеринаның ферманына көре, Қырым ханлығының еріне Таврия вилайеті тешкілетіліп, койсе Кефе уездіне бағлы ола. 1802 сенесі есе кой Кефе ерлерінден Көкташ волостының мерkezіне чевірілі. Бесиқаларға көре 1805 сенесі октябрның 14-інде Көкташ койынде 37 азбар олып, 249 қырым татарлар ве 9 чингене олғаны қайт етілі. 1842 сенесі есе кой ер харетасында 78 азбар көстерілі. 2017 сенесінің малюматына көре, шымды бұл ерде 6 соқақ бар. 2009 сенесінің нәтижелеріне бинайын, койде 119 азбарда 370 инсан яшай. Енді ел-елдан тамырлары Көкташлы олған ватандашларымыз әлбетте азлаша. Амма бұл инсанларының несіллері Көкташны ұнытмайлар. Бойлы қараманларымыздан бірісі Шейде ханым Канаринадыр. Не үшін бойлы сой ад десеңіз, ватандашымызның сөзлеріне көре, оның бабасы Женг вақтында Романияға есірлікке түше. О вақытта малюматнаме бергенлерінде Канарина деп язалар. Қараманымыз есе бұл инсанларны яқшы қатырлай. Анам доғма бокойды. Мені қарпабамлар аджы оғлы Ибрам еді мен қарпабам. 5 кере аджылыққа барған еді Мекке Мединеге. Оның үстіне ағасы бар еді Осман қарпабам. О вифат олды мұнда. Қырымда бір-екі онда етіп пышақладылар оны. О кечінді мұнда 44-ші алдындан елдан. Қарпабам Тонқаға бара еді. Тонқа о геническі шынды. Мұнда мева құрыларын ап кетіп, ондан тұз кетірейді. О тұз кетіргенден соң мұнда дарқата еді. О тұзларын даже партизанларға да ап кетейді Женг малледе. Мына ондай немен қолына еділер. Койдекі нелер сығыр тұта еділер. Да бір сүй етеді, түтін асыра еділер. Вот анам 7 яштан барып түтін асырайды мына бой ерлерін, анан ерлерін, байырларда. Сон 70 уже біздің анам мұндан шығарғанда 17-18 яшында еді. Сүргінлікке оғраған ер бір ватандашларымызның евінде Қырым, ватан деген сөзлер іч сөнмеді. Ұнытмаңыз, чөжіқларым, Қырым сіздің ватандыр. Сайып олыңыз бұл ватана чалышып едеп иле. Бұға ешіл ада дерлер, юже малі чатырдағы. Бұның бір тарафы чөлдір,
bir tarafı бақча бақ. Anam bizmen munda qaytı ozun koyunu. Doğmak Koktash'tan. Bizde munda 76'da kelgenden son bek çekiştik. Otmek bermeyediler magazinde özümüzün paralarımızga. İş yok, propiska yok. Çekiştirdiler. Kenede biz laç otlarını ziyaydık, onların zdavat eteydik, onlarga otmek alaydık, aş su ablayetip çıktık. 80-79'da men de qayttım munda. Anam 76'da keldi qağanıman. Men 79'da kelgenden son 80 senesinde Bakçeli'nden meni çıkardılar ağammen. Çongar'ın arkasına. Ondan son 9 yıl Novalexeyevka'da yaşap, kene de qayttım Koktash'a. Koktash'tan mına şınçık yakın 3-4 kilometr mından ortalandan kolxoz bir evçik bergen edi, onu da satıp aldım, şumanda onda kaldım. Böyle kıyınlıklarını başından geçirgen vatandaşlarımız kene de oge hareket edeler ve aile sübetlerinde yaş kızının kulağına ana babasından eşitilgen sözler kene hatırasında. Айтайды, что көбетелер пішірейділер. Сақлайділер о көбетелерін, қапыларын мандалайділер. Мынадай несі болайды, задвижкасы балаба. Шуны айтайды, что бек не дежес, шеңлік еді тойларында. Yaşlıkları geçti ama son bek çekiştiler. Шейде ханым өзі комшы көйде яшаса да, bu көйге сық-сық келе. Чүнки тамырлары elbette Koktashlıdır. Оның топрағы ер бір ташчығы, қартана үшін қиметлі бір хазинедір. Қабырстан, бірдене қабырстан мынау терекlerin арқасында бар. Бірденесі ұзақша koyun çetінде. O koyun çetінде қабырстан тұтап 44-cü senesinden aldın bolğan edi. Onda bütün bizim tuğanlarımız, tizanamlar alayı onda көмілген. Şumanda birevlerge begenme, so baştaşlarını alıp kımersi Kazaklar üylerin kurdu. Mına bu yolda bir dene ev var. Üçüncü ev mına bu yolda. O polностью kabristan taşlarından koyulgan. Çok sımne. Açık mına bir yerden yoldan 1 kilometr kadar mına dalanın arkasında Çerkes mezarlığı da var. 1860 senesi koy salın volostine kire. 1864 senesi keçirilgen teftiş, yani reviziyaga göre bu yerlerini Rus, Tatar, Yunan koyu dep netice çıkaralar. Ve şu vaxtları aynı Koktash koyunda Шубертнің haritasına göre Bıqaçı yarının yanındaki icemi öz işına alıp bargan degen malumatlar da var. Şimdi de bu cami qaytadan tiklenip öz işine alıp bara. Bu yerde imamlık vazifesini Ali Ağa beceri. Caminin tarihi bu duvarda taşı var. O taşın üstünde yazısı var. Hicri boyunca 1312 sene yazılı 1895 sene rakamları neleri var. Demek o vaxtları men belesem bu restavrasiya olungandır bu caminin nesi. Ne için deseniz bu caminin duvarları hepsi bir şekilde kuruluş nesini, formasını tutmagan o. Onun bozuk yerleri de vardı, örülmüş yerleri de vardı. Demek bir hadiseler roy bergen, netken o vaxtları Allahu alem. Cenk vaxtları ne vaxtları o düzeltilmiş bu duvarları men bilmeyim. No herhalde restavrasiya yetilgen nesi taşı biz onu kapının tepesine işte ne yapanda orada belge işte belge diye onu oraya
açık, görüli. Elimizge ise çoxtan çıkarılgan bir video düştü. Cemi nasıl alda olganını siz de göre bilesiniz. Cemi tamirlendi. Koy halkı ve ayrı insanlarının yardımıyla böyle alga elbette getirildi. 13. 12. seneler men bu koyu molla olarak saylanan soň o vaqtda bizim temelli bir ibadet yapılan yer yokturdu. Evlerde ibadetimiz yapardık. Bunun tepesinin keramikası su akıp ne atıp bakılmayıp o vakit. Biz onu aldık ama böyle genimizde de bekim kabahat. Bunda bekim tigran işler yapmaya gerekti, korçalamaya gerekti. No, omradı, düştü. Son öyle oldu cemaattan laf etip bir karara geldik tiklemek Tiklemek 14. senesi biz başladık. Sponsorlar çıktı. Allah sağlıklarını versin. Bir yılın içinde şükür Allah'a biz onu tikledik. İbadet yapak, elhamdülillah şükürler olsun. Tamir işleri bitken soň tantanalı tarzda açılуу tedbiri olup geçken edi. Mında halkımız dualar etip, sıcak aşlar pişirip, en mühimi bir yerde toplangan ediler. Doğan yerim güneş etsin, ömrümde hiç unutma, bizim taraf, bizim taraf. Cemi'nin en kıymetli tarihi digerligi bu mihraptır. Koy halkı onun korunuşunu saklamaga tırışalar. Biz gelende tamam böyle bunun görümü oluydu. Böyle de kim yapmış onu Allahu alem. Etrafına tek bu portalını nesini ballar yaptılar. Tigran dülberleştirip görüm diyen gibi. O hangi kaç asırdan beri duruyor biz onu bilmeyik ama herhalde eskitten kalan bir yazıları var onda. O eskitten bir rassamçı çizgandır da onu. Emiyet bergen olsanız, vatandaşlarımız Cemi'nin divarlarını saklamaga tırıştılar. Onun tizilişi ve negizi orta asırga ait sayıla. Kur'an'da netende var bir gün ola bu caminin bir eski bir tarihi görümü olsun diye bir dört köşesinin taşlarını kaldırdık. Bir insan gelse inansın netsin diye mutlak öyle bir iş mutlak alıp varıldı. Öyle de şükür Allah'a duvarlar doğruldu, kıyıştı duvarları. O yanında bir yanında balların Allah sağlığını versin. Seran din kardeşimizin Allah sağlığını versin. O çok işler adamlarını tapıp, işçileri yerine koyup, hep şeyleri yapan o insan Allah bizlere bir bahşiş olarak o balayı yolladı. Elbette kaytadan tirilgen Allah'ның binası halkımızga hizmet edi. Balaban olmagan Cemi vakit insanlarla dolu. Cuma namazlarına geli insanlar ama bayağı geli 20-30 deneyde o var ama şimdi vaziyete göre insanlar var, işleyen yeri var, koydan dış çalışıyorlar, öyle yerleri var. Bizim koya yaraşa, demek bu koya yaraşa bu cami kurulmuş. Gene de bu cami dolay bayram namazlarına elhamdülillah cemaat katnaşı Allah sağlıklarını versin. İftarları yapak ya, iftar verilir bizlere. Çok insanlar, Allah onlardan razı olsun. Allah savaba yazsın. Cemi'yle bağlı bir iş düşse halk beraberlikte onu beceriyor. Yaşından kartına kadar insanlar öz çaresine göre yardım etiyorlar.
Burada endi bizde tışta bir parça yapılacak yer var. Endi burada endi bayram oluyor, Kurban bayramı, Uraza bayramları oluyor. Ondan da gayrı işte hep şey oluşu mümkün. Burada biz stollar tüzdük nettik ama burada bir naves yapmaya bir nemiz var. Planlarda işte kısmet olsa işte onda yapılmamazlığının sebebi endi bizler bu binanın, bu caminin endi dokumentlerini yapmaya istedik. Bütün şey bir zakon boyunca olsun diye. Şimdi bir iş yapacak olsan Allahu alem ne olacak, ne kalacak. Onun için sakınıyık. Ana dokumentler yapılsa, ben belirlesem bu işleri yapmaya gerek olacak. İleride yağmur yağay, havalar suy, bir şey oluyor. Onun için cemaata mutlak yaxşı olurdu yapılsa. Endi ise Kenya koyunun kıymetli tarixine nazar taşlaymiz. 1886 senesi koyda Kırım Tatarlar okuv yurti açıla. Bu işke kol tutkan Şirinski, Çelebiyev ve Arginski oldu. 1887 senesi Koktaş koyunda 73 azbarda 412 insan yaşagan eken. 1890 senesi ise koy 90 azbarlı Kırım Tatar koyu sayıla. 1892 senesi koyda 213 insan yersiz kala. 1897 senesi Koktaş koyunun sakinlerinin cedvelge alу sistemasında 591 insan gösterildi. Onlardan 498'i ise Kırım Tatarlar olgan. 1915 senesi bu yerde 85 azbarda Kırım Tatarlar yaşap, insanlarının sayısı 389 olarak kaydedildi. Nesilden nesilge keçken mal mülklü olgan ağa kardeşler vesikalarda gösterildi. Olar Can Ali ve Koş Ali olgan. Evvelleri umumen koy çeti işletilgen yerler sayılgan. Koy halkı mal asragan ve ayrı emiyetini atlarga bergenler. Her bir korantada en azında 20'ge yakın at asraganlar. Sovetler Birligi devrinde ise volos sisteması lag'u etilib, koy Aqmejitga baqa. 1923 senesi ise Qarasuv Bozor ayrı bir idari rayonga çevrildi. Koktaş koyu ise bu rayonga kirdi. Ve aynı vakit bu yerde 80 azbarda 305 insan kaydedildi. Bu kişilerinin sırasını 258 Tatar, 25 Yunan, 10 Rus, 9 Ermeni, birer Eudi ve Alman teşkil etti. Şu vaqtda koyda Kırım Tatarlar mektebi çalışkan eken. Umumen koy ehalisining sayısı 320'ge yetken. Bu koyunun adını bütün vakit öz kulaklarında eşitken da bir vatandaşımız Nazim ağadır. Onun balalık düşünceleri kartanasının Koktaş koyu hakkında olgan hatıralarıdır. Elbette Nazim ağa kulüp, bütün Kırım Koktaş'dan ibaret olgan dep tasavvur etedim dey. Allah rahmet eylesin. Pitam, Karpabam, bunda doğma Koktaşlılar, babam, olarını Meryem Pitay, Yunus Karpabay, olarda babam, 3 alam, babam adı Bilal, o bunda doğdu 1915 yılda. Bundan sonra okuşka barıp cenk başlandı, cenkке ketdi. Anam doğmalı Kerç taraftan, Kerç'ten. Onda cenk başlagan son hepsiler bunda keldiler, bunda teran tinçlik dep oyladılar. Ama bunda da bütün partizan движениесі bunda edi. Koktaş, aylanma, sollar. 1944 senesi ise Kırım faşistlerden azat etilib, 18 Mayıs günü halkımız sürgün etilib. Koktaş koy sakinleri ise Orta Asiyaga tushkenler. Mındaki tabiatqa sevda olib,
90-нчы сенелері Көкташқа келген Esma ханым чоқ шейлерні өз башындан кечірген. Қараманымыз евеллері Сейтлер районының Чоты Шымды Садовая деген ерінде яшаған. 9 яшына толғанда Қырымдан сүргін етілді. Saat 6'da kapımızga bir saldatını koydular. Bir saldatını koydular. Bizler hepsimiz endi yaş ballar. Menden küçükene de 2 tane var idi. Balabanlar abam yok idi evde, ağam yok idi. Balabanları yok idi evde. Küçükene ballar. Babam çapa köterip огородка kartop çapalamaya kere. Anam bir özü. Ana o saldat çık, ballarını kiyindir dese de babam karamay, başını bir köterip karay, çapalay beri огородны. Останется, kalacak o hepsi bir sizden dese de anlamay babam. Sonra o saldat, yok kapımızga koygan saldatları yakşıydı. Bir soybek yaman diyediler, bizimki yakşıydı. Turguzdu, kademlerini tursattı, tuşekten ayaklarına çorap kisetti, urbalarını kisetti, hazırladı. Sonra anam sıyır savup gelip sütünü kılıp kalman hemen stolun üstüne koydu da bizlerini hazırlayıp başladı. Şeylerini alıp anama biber aytı gerek şeyinizin degende. Anam şeylerini alıp başladı, anam şeylerini alıp arabaga yüklediler. Arabaga yüklediler, anam bir tane legen aldı, balaban legen. Bala yumdurmadı bende. Sonra saldat alıp köterip attı arabadan. Anam ayttı, köterip atacak bolsan dedi, eğer bizim de öldürecek atacak bolsanız almayman dedi. Ato dedi, kayda yuvunduramam ben, 7 balam var dedi. 7 balanı yuvunduruşum gerek dedi. Son yok, pek yakşı yerge baracaksın dedi ana saldat. Bileken olar bizim kayda varıp düşeceğimizin. Pek yakşı meyvalı sıcak yerge baracaksın dedi. En son Nukay biri içirip razı oldu anavlegenini verdi anama, anam aldı onu. Arabaga alıp gelip Sadovy'nin çölüne töktüler arabaman. Sadovy'nin çölünde oynaşıp çapkalaşıp yürüdük bilemen, 9 yaşında balaydım. Ondan maşinaga yüklep bizlerini poyizga alıp kettiler. Son yoldan abamı taptık. Abamı tapkan son maşinaga yüklendik, endi barıp ketiyatır edik, yoldan ağamı taptık. Opşum hepsimiz bir bulduk, semyamız bütün bulduk. Bu vagonlarda iteri vagonlarga kirsettiler. Vagonlarda bek köp kişi kıynaldı. Vagonlardan ana vagon jönegen son yolda toktap apakaylar endi balalı çakalı 7 balamız biz endi. Düşüp aş kızdıralar, pişken aşlar olsa bolmasa pişireler tola koyup. Ana o minalar patlay, mina kömülgen yollar nemelerde, yollarda. Köp kişi öldü, bek köp kişi öldü. O vagonlarda öldü kalkılar. Köterdi attılar da yolda. Kim kömeyecek seni, kim alıp ketip karayacak seni. Ana şaytıp kıynalıp bir kolxozga getirip töktüler bizni. Kolxoz, şunday разброшенный kolxoz. Nemeden, Kaşkadaryadan 12 kilometre o yakta. Onda getirip töktüler, birer kvartira Özbeklerin evlerini verdiler. O evlerge kirmenin çaresi yok, kapkara. Evin içinde bıçak yakıp oturaykenler de yorgan jaup neme koyup, stol koyup. Abam temizley, jılay ana onu ahlay. O da ahlaudan hemen topraknen ayalay. Bal nemelerini yuva baltaları. Bir 15 gün yaşaysın ana evde, keyle közlerini yakşı görünem Özbeklerinin. Ana çıkınız. Bize balamızın ilentirimizi kovalap çıkaralar anavda. 10 kvartirasından anavga, ondan ona ana şunday etip yüremiz bile sargadan bu. 1944 senesi avgustның 22-nde kabul etilgen kararga göre Kırımga kolxozchilarni ketireler. Birinci көчірілген insanlar 212 aileni teşkil etip Tambov ve Kursk vilayetinden olgan. 1950 senesi ise Ukrainadan көчірілgenler.
Көйде о девірден қалған евлерде тұра. Афсуски, бұл евлерінің чоқысы бақылмай. Білесің, ақылымда не тұра, бек салқын вақытлер еді о вақытлерде. Шынды де менімше Көкташ авасы бек салқын. Бабамлар айта еділер, питамлар айта еділер. Қапыны evге ача еділер. Evге ача еділер, чүнки егер қарлар башласа, қапыны да бек не ете, япа еді, күреклерін evге апкіреді. Тавлардан апкеле еділер анау ветки, пұтақларын, пұтақларға япыштыра еділер саманын, ондай дуарлар бек sıcak, бек қави дуарлар еді, evлерде бек sıcak еді. Анау кірамет, өзлері кіраметлерін япа еділер, өзлері де бүтін дағдан ап келіп нелерін, балкаларын да қоя еділер. Бұл көйге бір келген инсан севда ола. Оның табиаты, дағлары, қубалары, чоқрақлары да чоқ сырларыны ташый. Көй инсанлары бұл табиат ярдымынен аят кечірелер. Сон даға шығып башладым. Подснежниктен башладым, подснежник йығдым. Земляника йығдым, жүрдім тауларда. Мынадай подругаң болса, екі кіші болсаң, білесің жолына. А так мен көп адаштым ой тауларда. Көп жойылып, сон тауып келедім. Біреу жол көрсетті, біреу шиеті тауып келді. Йығайдық, трасса шығарып сатайдық, өзімізге де печатлайды келім. Йығмаған шиім қама. Фындығын да йығдым, жевізін да йығдым, бақшалары яқшы. Біреуге іш жоқ, яшыларға да, башқасына да. Тау полностью баха. Тау баха. Потому что бір şey var. Ne satsan, krapива da çalıp satalar, başkasında разный otlar, hepsi ilaç bundaki otlar, güller. 9 yaşta çıkıp ben 85 yaşa kırdım. Ana yaşap göremem şu tavlarda. Kene avesetemen tavlar. Endi çare yok. Бұл тарафларға yolыңыз түшсе, Көкташқа кірмеге ұнытмаңыз. Адди бір ташланған алда көйчік сізні қадими тарихке чағыра. Дағлар есе инсаниетінің бірінші sevgілеріне еткізіп, тынчылық ве қырым, ана топрақ насыл олғанына көстере. Sevgi qiyas etile barge tanğa, Gurbetllikке asretlік, ana vatanğa. Razım vatan sevgisi, ana sevgisi. Razım vatan қайғысы, ana қайғысы. Razım vatan algışı, ana algışı. Lakin vatan qargışı, baba qargışı. Шүкіре Аппазов.